beli pemat kalau ngangon tiang soma. Uliang tiang benar-benar beli dari tiang ketuang. Salingnya tiang muncul mati tiang tampi kira lama tiang. Beli artinya sing emat ngangon yu soma. Iyan beli emat ngudiang depan beli di puri. Nak kini uno Ipidan duga sesuat di gedongan. Duk ada nayu tarinin beli. Paunukan beli lakar lungo ngungsi panegara pejarakan. Mapan sawatara kutus tiban yusan beli pidan. Tain tangkil kemau. Mapan jani len mah jalane pada liu. Pewangunan pada tegah-tegah paling beli. Sing kena pengunduh keneken kaje kelode. Tu awinan para kane titah beli metakon-takon ye bentar. Kamu mai mailah metakon-takon sing ada tetakonan. Kalian beli mesiram, suat mesiram hilang keris. Mailah le tatak tu, iya neng apa. Begitu lantas, kebenengan, lung ada gala lakar metakon. Yang ngelomoyo metakon, lo, jero, miripkan pejalan ngungsi sinurajo, sing luung adane. Beli mendik di puri, ne angono contoh, angono tetuladan, pinaka sepat siku-siku, deken parjana pada mekejang, yang gitu beli melaksana sing melah. Sing. Medar sana beli lantas, awagang. Jero anak istri, mang de pastika anduk di tiang uning ayang atur, ian gumandi dados, sira iring di tiang, sira pesengane, itu beli medakon. Lano truna, gitu dah. Donen. Di tiang, mawaste, niluh tanjung tu kedo ya. Betul. Loh li dije, udah tiang saking pedukuan toh langkir. Lagi melahib ya. Beli sing luwung kayune nyanan ada nak ulijo nyinga ngiwasin beli kaden mari koso. Kene lo sing luwung asane yen prade mekelo lo ngiring gelah merawasan nyanan ada nak salah tampi kawinan gelah dot nawang lo badan ang lahang lo benglah gelan nu bajang apa super dua Gelan truna, gitu. Tonden. Aku udah lo ngelanak cerik, lo keto beli medakon. Begitu lantas, mesaut yo, ngawagang, bagung. Di tiang durung wenten nak cerik. Oh lo mari pengantenan, di tiang durung nganten. Men, di tiang kari bajang tuh. Gitu yo. Amat demen hati ya. Oh demen, mari matur bajang. Gelan truna, gitu dah. Tonden. Kamu lo tonden sing keto jawaban. Yo dongos truna tuh. Membanding iya matur. Cokor dewa pun api gitu ya. Gelajan lo truna. Tonden. Tinggal malu cokor dewa sapun api. Oh gelah. Gelah no anoman. Anoman iki anu. Gelah truno latne, pang berak gelah truno pida namuntur. Lo takon yang iya jani. Nak ngorang truna latne pidang jadi berdua tawang ibu. Mulai terus sana dibacang dulu. Apa yang karuan kita sing. Ratu Dwagong Putra. Samatra di tiang tan medaya ring linggih cokori dewa. Lagote di tiang puniki panjap. Wang gunung yuk di tiang. Sahasa cokor dewa ngulok-ulok dewek di tiang. Mangnene nenten wet sangkanin di tiang wetuang biodo. Bang yang sampo di tiang pacang ngepamit Ratu Dwagong. Kalau kejo. Di tiang pacang ngepamit. Pamit kejo. Pacang medula keponok di tiang. Jauh li dini tawang. Bang yang sampun. Bani. Purun. Ada ngejutnya. Bang yang. Kene nah. Nejane ak samang papo dan gelah. Lo udah salah tampi yang ide olas. Ini mulut saja somah gelah kuala. Pembrak gelah nu perawan ya.
Apa orang? Apa kali nggak? Ngelano perawan. Ijada untuk nama kurang perawan. Mula saja. Saja kan? Bidan man. Enggak. Ratu dua agong putih. Bidan man menggae. Becikan titiang mepamit saking iriki. Bangunan sanwet sangkanin titiang cokori dewa mereka. Le. Sampun iki. Engken. Beli terusna ring di tiang. Terusno tunggu diang beli sing terusno. Tiang mangken nge. Yen mula beli terusna ring di tiang. Jak di lemon itu dia panatan. Oke, iya sing beli. Becikan titiang mepamit ratu dua agong. Becikan titiang mepamit. Kene jatin beli nih beli. Nama kene ben. Sing Dia tak bisa nyacak di lemon. beli nih main balik kosong. Dan malu adang-adang udah kene melaksana. Saja. Iya sing beli nih beli. Yang sing mula patoh itu orang di lemon sing kanti deke mai. Ya. Ya. Nyak jaja. Udah metakon ben. Tenan singnya lantas ya. Nah lo. Tamangane lo udah salah tampil dikining gelah. Kudiang men. Mapan pejalan lo ane pelih. Bani lo ngiring pejalan gelah nekat dini dipuri mewasu lantas somah gelah gadak sing demen tan suka nrimo lo kangwang jani mecacak walau kis-kis. Apa tuh? Mekat ini gitu artinya sing buangan buahnya pada meniung urin nyacak kudiang beli men. Nyacak apa gitu? Cara ngai kipas angin kalau dong dari muka kayak dua. Nah, nyacak sing mesti kaya cekok bawangnya pangkat. Yen mati panananya tanggung jawab. Yen saya mulai gelem ngale mati apa yang kayak main? Titiang tan. Nah. Loh. Kudiang lamen. Mecacak sing bungan. Gede ple lo. Agung doso kurang pati. Angkap mirip angkian lo sing sida lakar. Dejani sing bungan mulo Sampun. Pinaka putra penyeledihi. Tamangane nyaja madu pangongos di sing itu gelas yang keberatan boleh kayu. Cat. Belum sesuai cancok kori deh. Ini ulas ini pusaka puri. Betawang. Ila. Enten. Katanya? Ya ini munus nagih tumal rawang dengan Mula apa? harus ada tumal, ngapa tumalnya banyak ke main? Ya. Kini jabat deh. Dia nak banding ngoyong di penjara. Nak beli sing masalah apa untuk ngoyong di penjara? Sing kini perjalanan itu bener nih. Ya, wih, lebang. Ada. Nah. Nah. Loh. Titiang ratu dua. Kudiang man. Baskala yayu nih nage. Tamangan ini mirip sing ada watas pengampura. Mapan gede ple lo. Mula sing bungan. Angkian lo lakar ngemasin. Najani dah salah tampi dah. Masin. Pusaka puri kore pa ni mula sandang lakar ngatak atman lo ngungsi kawah candra gemukone. Ratu dua agong. Yenen sampun wet sangkanin cokori dewa.
Padam ya titiang iriki. Durusan sampun padam mah. Dengar. Sedang melahal. Ada ulung petanya kene-kene. Rumah senantang pokok begini. Dah salah tampil nah. Mana puan? Iyan ada nama takon itu orang. Wakil yang belum nampak. Ngorok bang ipane. Iyan berada di keturunan yang ada. Man tongos derayu sangkan las. Tongos wakilnya juga. Aksamang. Pokok begini. Singgungan. Itu. Ayo nawang di jene. Awan. Di jauh. Desa Puko. Pangkawang nah. Ni Puri Agung. Daja getih jelema ketel maura mauyak dini. Ketelan ben ulung cemers daging kuring cungkako teman. Jadi kini dingang. Loh. Api kudang kengkenan. Loh sing bungan lakar mogorok kuala. Jadi gedongan ni. Acur ngonya-ngonya. Pocol momonyi gelur-gelur sengadeng ngerungwa. Apa men kal tongosan dini. Haji. Nang bangunan ragan ayune. Kemudian misi ngeling metektok metimpuh tak aja nih. Yo. Nah kengkian paunukan ayune. Nang udiang ayu ngeteleng ye penyingakan di tamang tadi. Nah kengkian matur ayu marah apa dengan dewek aja nih. Bener. Rasa buka tuas bulu naten deang aja. Asa mati kelawan hidup perasaan deangi. Ini dua gong gede sampun dan swecer ini dia. Ini ada orang madu sih. Mati yang deangi. Dong kini penangkan bayone dane tepukin ayu. Bener kebus lapakan pates aja itu dikeraka patekan. Sinyak ngidem penyingakan aja nih. Nah, cara buku sesengah kening. Yen juang pet agak lacure. Yen dilacure ayu ngajak dewek aja tadi. Aon, meh jelemone dan menang sinah hilakar tadi. Banyak nih tadi abu. Patuh curupunnya nih. Hah? Nu bebekalan aja dan lakar bekalan ayu. Dan madan cetek geringsing peta. Tunggu dia yang misi ngeling. Nih angon seranan aja nih. Uli kengken benayu ngengken awin ayu. Bang persidasan ayu ningkang. Itu dijagat kau ripaning. Jalan. Pulas dianggi. Jalan. Nanyo. Hantosak pengolah semakin. Cai Prabu kau ripan. Oh, ini mirip cai sap kapinen kau isasan wakini. Ngin kadian cai dewek wakini. Waki pinako ratu yang liak ke dini di jagat kauripan. Hah? Yen subuh sangkaning cai. Yen kini lantas paundukan cai ini singsat mako cai nundun macan dan subuh bulas. Andos tak? Kengken lakar penadian cai ini, kengken lakar penadian kubik cai. Andos! Apa kelulakan? Diandak pakini kita doang.
dadi marai dewek ingat kapene nukodan. Pelih saja pejalane buka kene. Sinah subai bapa ngati-hati sepedekani dewek. Bapa, aksa mang pesan tiang pe. Bapa, Bapa. Engken. Dadi pengantenan meling-lingan. Amun tuh tebal tuh, Aksa mang tiang pe. merasa kini ibu beli. Pelih pejalan tiangnya bapa. Yang dia moneka dirasa gede diasan bapa ne. Buleng nucet nih. Kayang kelih buka jani. Bapa ne sekadang upo kira ukuran tiangnya. Meteng-meteng dewek tiangnya pa. Sepatutnya mertuangon tiang walas dengan bapaknya. Sake walap lengan buka jati. Wih siapa bang tiangnya marap kapening bapak. Aksa mang tiang pa. Nak lacur bapu angon nyain anak. Kuno ya sekirtin bapu ngubuh nyai uling cening. Awanan kene tepukin bapu sing melih kang pianak. Mapan nyai ngabo demen bas gede. Ne sangat sakitan bapu dikena. Benelacur bapo sing ngelah tongos medam sing pelut benyai nyingahin umah belakadannya uli pisago nyi menjalan nganten nyak-nyakin nak wani bapo sing tanruh nyai bajang ben sing sida ben nyi nangkok melet kenah nyi nyangkutin nak wani ngsaken nanang ngsaken nyamo ngardinen nyai linggih nak dipuri ngerepe kai tuwa ngaturang nyingayah kenah kaine lobo bang mesambung baktin kai kepuri kui sia aturang nyi kepuri pocol singnya adong jegek goban ibo ken bikas ibo. Bapa, ya napa kaden nekapen kena tiangnya. Apa? Ya napa kaden ngudung ang tiang mejalan buka kene. Genit ukudan bo sing pelut bani benangga. Atut ibo kegugu ngalih somah. Nak muani subuh ngelah kurenan jak-jak ini kok. Merasa maji bo dadi jelema luana. Nyen de sakitin nyidi kena. Nyen keperebutin somah anake patuh luwop caro ibo. Yen ibo ngelah kurenan ada timpal luh nyewak. Kendalnya kena nye. Bensing dah di benyinang kok kembasang wilayah. Bogo subuh arepin pisago perebutin nyai. Nang adeng-adeng malupa. Bang bapa pedas nawang. Kene sejatene uno kepo. Kawanan tiang kanting iring kayo ni doduaku. Apa ni doduaku putra? Idong angkan konen berdua rapi. Idong angkan nutruna nyen bapa. Melat nyi basangat. Kangene orang ngekauh kenake truno kenake muani. Rasa konden pedas maro aneh kuping nyiningah sinahku.
goni. Ibu ngemudahang dewek ibu dadi jelema luang. Apa tae nanang ibu tua megaden mitetin kenah nyingalih somah. Yen dadi ban kai metanya begitu nanjang kai mekidiang panak kepisang yen semua penak pejalan. Papa. Yen kene tunuk pepo. Makalo yen tiang nu mau rep. Ngangsan makalo tiang nyakitin kena kapone. Ada nang suka mati tiapa. Den, mebalik ben kai nampi petani bawah. Ibu masa sinir saking silih. Ben kai gerepe-gerepe sing goan-goan mati. Hidup kai ngelikadin pejalan bawah. Bade ngena. Nanang ibu mati yang malu yang cuma kai mati. Kena ibu ngandang, kena ibu nung kayak di margo. Sama tiapa. Aman lo. Inggih Ratu Dwagu. Punika sampun sane ngrupake sekian titiang. Puniki sampun penados sane Ratu Dwagu. Cokori dewa nenten agingin sapun api manah titiang. Sapun api tegas atur titiang ringlinge cokori dewa. Wenten ang putusan. Wenten ang bawas sarang reraman titiang. Nemangken ngantos rauhen mriki kepuri tangkil. Cokori dewa nenten wenten ang baos. Sapun api uktene kayun cokori dewa ring sikian titiang. Janten ang sane mangken Ratu Dwagu. Titiang lungker ledang cokori dewa. Mangnone mejanten legak titiang riki. Kene ne bagus omah ni. Kai tuo anggon ibu nanang bin medewek muani. Ulah kai nepukin kebagusan apa ben nyai. Awak luh mubahjak sing ten ngecapin rasa nak muani nyandak buduh paling kalau kai metakon ken ibu nah denugang nanang ibu belok nanang ibu nisto lacur lekat di tengah alas beburon aja kai meroban aja kai mepisah do melad kai nawang perah nake dipuri kai nawang perah nak merabi mesomah sing lebihan ken tetelu pejalan yang nempukin kai tua pojol kai nyagya kepuri mekita ngalih sikut rasang kai sing bino perah nake dipuri teken sesanan bapo ngajak satu izin alas selamun mekita mesomah elah merasa ajine nanang yo nengelah pianake ide panak timpale mepadek nake ketah nyambah lamun bos nisto nengelah panake rasa sing patut suakain ada pejalan nak ngerorot nak nganten memaling nake nyambah ne kaping telu ada nak sing ngelah panak sing ngelah oko muani ada kebaos nyentana nyeburin metakon kai ken iba ken pejalane nentasin nyai adane lamun mekito nganten memaling deui ngetana nyangkuten panak pisago pando kai tuwa kebere-bere paling sedih kai kelangan panak pisagone kenel nyangkuten panak kai pisago yen kai nisto jelek tepukino kenanake ibu ada panyo kai satmako ya kengken nuno nanane nisto jelek dadi panak kai ne kaluang nyangkutin dobas nunggo sane bapo jelema alas yen kemenusan bapo sing bina kenake mentik dipuri panginan wang Bapak
pertama gelah sangat ngide kepelihan. Gelah suba merasa tekin paukudan. Mula pelih gelah melaksana. Bani gelah melaibang pianak bapa ni bukuluh kunjung tanpora. Sebinaning di sejeroning puri pejarakan. Mirip di sejeroning pejalan. Bapa subening horde. Gelah tuara truna bapa. Gelah suba tua. Walau tambang ni gelah dot bapa pang presiden awang. Selawas pertemuan gelah ngajak yayu. Gelah tuara tayan ngelaksanin apa badan orang kerasmen. Gelah nusuklah bapa. Cukuri dewa nuenang galah. Titiang nenten nuna sang punika. Wau sapunika cokor dewa mikayunin titiang. Mangdo wenten utusan tedun kepono titiang nawagang. Tan sewawa kautamaan utusan kode uring kenisan titiang. Dikah wek titiang nenten medrebe angin titiang ngebatin utusan kode warau kepono titiang. Nabi malih cokori dewa sumeneo mikayunin. Titiang pacang nunas ngajak pianak titiang budal kepono nenten. Sampun rusak bebawa sidedane pianak titiang loh bajang rangkong ring pitung raine ical saking jumah nutuk nak lanang kan di cukuri dewa. Makin jantan nang kayune karangen cukuri dewa napi pianak titiang ring puri. Nah wagang pegaten sampunang nilat pemargan raja doate lelangit cukuri dewa ketah nake ring puri. Rabi nang kalih dasa ameng-ameng nang 15 astra meberarakan. Tan bina cokri dewa mekeni sunga ring sapun api lepet cokor duwe pacang nyak-nyak sunga pekadin cokri dewa. Pacang angin ko dewa ameng-ameng pianak titiang. Ini san bapa. Bedah apa gelah ngayun kengken atur bapa nih. Nah jadi pangsing kamang pianak bapa ada di Puri. Kengken perjalanan gelah nih subel lewat. Pertemuan gelah ngajak iyayu. Pianak i paman agung. Pang presiden sah kinucap gelah merapian. Pangsing kasih nanggah cuntake. Upakara pabia kalau pindah ke dasar pertemuan gelah ngajak iya. Subuh laksanen gelah. Sing ada bina netekin pianak bapa lu kunjung. Pang presiden masih gelah kenucap sah. Nyuang pianak bapa pindah ke somah gelah. Nejani upakara pabia kalau pawidi binana yang belum sanang patut lakar laksanen gelah. Yen prade bapa mirip sangat sang saya sengugu kengken raos gelangi diolas legan kena bapa ni dia gelah antosan jebos dini tedung jagat puri kaure penel mul sanang patut lakar tedung antosan ko antosan lo. Tapi ngajeng titiang matur sisip ngelungsur pangampura banget duning titiang prasangga nangkil kepuri nenten nunas wekasan riye nenten nyantos kuare nukerangan cokori dewa yen menawi cokori dewa salit arse nitah pengabih duwe ngeni kain madam mengdewet titiang menawi padot sapunika pemutus pikayun cokri dewa doning mikayunin titiang prasangga walu ya titiang ngelebonin puri duwe ratu duagung sekewatan kowe aktian nenten wenten mana titiang purun napi malih dewek titiang rumah selawat titiang ten purun ring cokri dewa sane banget manahin titiang doning wenten penyeroane kegantulan titiang ngerayang nangkil ngiring idoyana ring cokori dewa titiang nunas menawi sampun oleh nyikiang pikayun rado pemutus kairingan to idayana pacang sampun api pikayun kedewa ring penyeruane pianak ikiana merasa tis kuping gelap mireng ngatur paman saking gumanti tetuyan medarsana pesan paman saking walau tambengan bupejami dengan paman sangat salah tampi pamekas gelas ngideh pesan kepelihan kapini paman dan kerana itu dong sumpah lantas gelah tua tuna dari pejalan ini bupejami sawire kedadak saur kedadak sari ya pada nah selanturnya nih
gelah ngidi kang pesan kepelikan yai jeneng bagus Gusten paman piyambak. Sotaning ya anak teruna ya diasun musube ada bulangkap nyanyi bidang yang keken kaden kena tuah ngisinin kena ke demen doke liu subegelah mempitutur ane patut tadi yang une mendegara krama paman sake wale langah-langah bener-bener nah paman de yen walang ati buin yen gelah nyeneng ratu ini gumanti patuti ane token lah ya diaston paman mentik lekat di Jawa dan yen tambengan upacara pawiwahan ne patut ne sayangan lah kengkel seurah hari pejalan anak nganten anak mawiwaha kita ugi laksana yang gelap marah peken anak paman ini Tanjung lah cutat dengan gelap orangnya dicoba ke meletang paman sakaning susruset tulus tumus kena gelap lakar ngidih di Tanjung Wangon gelah mantu sergap saka widi widana paman sawira hile-hile nyang kepang pianak yantan kesahayain ban widi widana ngawe kasmale pangde sengare gumine paman patut gelah ngamel weten Kadi marto sanjiwani lungsur di tiang untuk wacanan cukuri dewa sakewantan samput salin arsa rumasa tangkil di tiang waluyen nungu kang angso kang ngaturang pianak di tiang mangno cukuri dewa arsa lugro nganggen ipun mantu mangno becik pemargin kemenusan ipun mendewek kadi jatuh lugro di tiang kadua wanten ipun jatmo tamat jatmo gunung sapun napi inargama yang titiang kadiwit taru aturang titiang kantun punan kepuri ledang cukuri dewa ngardinin arse pacang mekardi togok mekardi arce ledang cukuri dewa reng wanah kungkuran cukuri dewa ngaulayangipun lungsur di tiang banget sampunang bakte keperantanan anggene meratangan bija yang malih kepondok di tiang saya ke bacang nyayut ke kawan anak di tiang iya paman ngane yang saat makhluk kayu dumadak aturan paman ini apangnya cara kayu cenana ya diastun ya kebiasaan betik bidui ke berorokan betik sakewala bonyane miyik tadi ngawe rahayu di Midipuri setatu dan dibungan kena juga besar cokori dewo wah jalan jadi saya gamel buku aji nanti jakar nah tayang ini tata cara pawiwakan cenderung ngajak yang minum kan lah malu hitungan ini yang kita paman jalan malu kepuri pang ada saksi di skala kan kedo pemutus itu bahpo sing bani bang do kebos bahpo mengasih nak loh demen bani nyalanin alo ayu suma nah kalau ada pebesan bahpo murdo bahpo mati bin bidan bantas delokin baken bahpo yen do gitu do pesan yen pepes delokin bahpo bang do salah sengo salin arso pedo ido dane mirip bahpo kal sadio beno meduwe mantu ido duaku mirip metalang luh nelukin bahpo pangdo ada mau sang bahpo nyelat ngadep panak ngeduk daging purine bilang luh mulih nelukin bahpo ngabe gak-gakan do mumpung luh bani nyalanin berat ingan alo ayu sadio latur nak merapi mesomah Pragat acepok yen dadi ban bapo mesomah acepok yen sing metinggal atmo uli dewek lo dosan yen biyakan apa ben bani persako ken ligih suk semetiang ningahang pitutur bapo ni kewala tiang mapengidehan kapening bapo tiadi aston dini nyen dipuri tiang aturang ayah dadi rapi kone adani tiang mengideh tiang kapening bapo
Danyen bapak usap mepianak marak kapining tiang pe. Sing nyandang Ingat amin tiang diti pe. Yen mau panak amun apa jelek panak bapo nak bapo melah. Sing ngidang bapo pekat mepanak yen nak merabi mesomah bisa nakis sapihan. Kalau yang dadi ben bapo sok kayang-kayang ayah. Kini bapak sing luang asane mekelu dini meraos. Kengken bisaman dengan lingsir acin gelah. Mulut tuh ne mulut sanang patut lakar kelaksanen. Nah, yang tegarang dipuri malu nongos muiring nak lingsir. Udah lo udah. Subening ngamare. Kengken bisaman ida nak lingsir. Ne mula pinaka tedung jagat puri kauripane. Apang sing kasih nanggas cunta ke pertemuan gelah ngajak kodan lo. Pekara pebiakala pewidi-widana ne mula sanang patut lakar kelaksanen. Iba apa maman tumen dini dipuri sing tawang kekene ngaheng oe pangsing congah rumah sebangayane lu nungosin bapa malumu tepang gelah jenadapan perjana pang perjanian ada ngatur ngayah kepuri. Ratu Dua Agung Risampone wenten pawacana najen palungo cokori dewa kadisapunita. Wawu dados galang manah titiang. Sia sering palungo cokor dewa suwejo pacang angen titiang rabi. Nalari dayaji. Suwejo kayo nidone pacang angen titiang mantu mekadi mantu. Banget pinunas titiang. Druenang pisan ini ketamatan titiang. Yang ben matur gitu. Yen sing dadi pungolan ya bapo lakar mawali kepedukan wekasan ada galah. Kalau itu jalan, cumin melalin bapola. Puri malu. Sapun api di tiang puniki. Dados pasang di tiang senap pisan Gusti Ayu. Senap-senap. Aduh. Gusti Ayu. Mual-mual. Pusing-pusing. Sirah di tiang sakit. Sakit sirah. Pusing-pusing. Tujuh keliling. Sapun api di tiang puniki. Idam adane lo ngidam lo. Di tiang puniki. Bener. Apa lo dang lo yang alia. Yang enak. Aduh. Gusti Ayu. Apa? Di tiang dotring asam-asam. Sama-sama. Ini. Sapun api ini. Yang mareman, yang mereren di bencingah. Ada dagang rujak. Kalau nak uke yang nar. Puniki sane baktan Gusti Ayu rujak. Rujak po. Gusti Ayu. Hah? Sedang becek ke pisang. Aduh, di tiang muli tuni dotreng rujak. Man? Nemangken yenen Gusti Ayu leda. Mang Leica senda basang di tiang. Niki jatuna sakideknya. Wah, calep nih, wah. Sing dak dicalep-calep, awak mari pengantenan. Apa buen sosial ngajak tiang. Mekeja nak demen, mekeja nak gedet, enak kena yang lengkok ada ngelesarnya. Nyale kayak gitu. Tan ya ijen Gusti Ayu. Di tiang pacang rumah sering bencingan. Do kamu. Bayang ben. Dalam yang. Bedek-bedek na pangsing mising na. Di tiang akidek ke mantan. Nah yang kelaba nama abonya. Gusti Ayu. Dong ngiring. Aing mau kan. Puniki. Rujak. Di jaman Gusti Ayu sane ijen. madu. Ayo di jam. Puniki. Yuk. Kene, udiang itu. Tas legera tuh. Di tiang mangket boleh doman tuh. Doman apa? Cara nak bodoh saja yung mang ya lo ruca. Inge, naik pun nage bang di tiang. Nah, pangken nebe. Paras sarpenanya saling asa, saling asuh. Anganing kadi sepit deh.
suweje kawine di bagiannya bareng-bareng nyak nyebet be nyebet ulam nyenawang rewo bine dari mesanding suka du kita muletan si deben masak juang di binyul pas wecan kawin yen prade nyebet api prade endah dipen pang bareng-bareng masingin pangkentan sara ledang kayun cokori dewa mau ikan-ikanan ngadoang sepit yen adel cokori dewa ngadoang sepit sepisan margian cokori dewa yen cokori dewa ngalap aneh nyalanang sepit bisa pun aneh sepit deh kadang-kadang cokori dewa bisa ketik dengan banapi udah ya misi-misi dua natur ya yen ya kapa-kapa kadang kawang namanya malu di zaman rujak wau dan bencingan aku senang rek rujak sare sing nawang duen ipidan duga sebelah halit amun apa jeliun ungani yunane wala bada rujak jag ilang janem kajang to ampunan ani karsa dan dados nge dijeng aleh Bang Yang sampun dados ne bos tiang hari ana rujak nge kadang di taman akeh wonten pom sedang membuang ampunan nikot dan dados nge sing glamalin ngebut-ngebut nak ngidam dan dados sampun api. Cokor Dewa Arso ring rujak. Dewa Ratu boleh Bagong ay ngatang uli pidan dan naling 1000 gelang ada yang surat sing kain kini rasanya tuh bagong Yenin Cokor Dewa Arso. Durusang Cokor Dewa ngayunang dulu. Amale bos dungserani je di melarapan rujak ne banget tekin oh madune putra mau tamak mijilan bagong becik teman deh. jalan bareng Durusang Cokor Dewa rainang. Becik bagong bangkeun Bang Yang. tan perah Dewa Ratu Becik. Sampunang kelasang nge. manian dan padi ada tujuan beli rujak ben senganan ngurin len-len ayo Rena Ni mangkin di tiang lunas kidek nge. Dudu agung. Sapun api. Sapun api paling sing lak sing geger moyo Dados pendiannya. Aduh banget. Nyai dan dikini apa mirip bakat ajeng ya Nyai dogen ngajak uling tuning Ratu Duagung lingse. Yuk titiang sani ngirengi doyana Ratu Duagung. Sake wanten sapuniki neke. Mangda Cokor Dewa pawikan. Ne wau. Dane Gusti Ayu mapai rujak reng sikian titiang. Durung poleh lunas titiang. Rara Sida Duagung putra sane ngarsaya. Wau krayo nang rujak punika. Ida Duagung putra dan taneleng rengang Ratu Duagung. nah yang kita sinak serupan gelah mau jaga di omong putra Titiang mau pamit. sinah pengekan-ekan yo yakno iya namun to sat maka meparo bukti bang kawibawan bawang kawibuhan kini hang uneng wales sat maka ngubuh ingon-ingonane kala sat maka ngubuhin macan ya dia sud bak-bak bungut nih di kaning kala masa sinah hilakan balik yen sing berasta tekan kadang-kadang nih sing legay